لبت أخونا أختم ألون منا كم حالة جاوس الله سبحانه وتعالى فريهم يا وكيل كراكم جوانما ألون منا أي إله فديهم في من نبي صلى الله عليه وسلم حديث كروا فوي تبع ميهم الله سبحانه وتعالى حقه يجمع قطعا توكل كراكم جوانما تبع ميهن e ilahu duni sufa supa rizuk devwa fadan rizuk devwanete etaketi henduno halin dani bandu ha honu kamai emburi regandu annani bandu furigen wa haluge ehme malobeta khun alon men aqida wargadako alon men islam dimatiga sabit wejnama algon menna allah subhanahu wa taala ge rahme tanwaswegembe komme fada halatek gaves alon men e ilahu barosave alon men ge huriha kamek gaves e ilahu ge ekkawantakama iqrar we alon men dimati sabit wejnama e ilahu alon men nafodigembe alon men dimawa komme halatakives alon men huri hiyokamek kamuga wegendani alon men e fadan e ilahu barosavano komme muslimaka dimawa komme kamakives allah subhanahu wa taala ge minwar fulun dimawa kamek kamuga alon men qabul ko e ilahu wakil kurabe kamuga alon men bamatu